برف ترکیه با کره کردستان و چین تایبەتی جی بحثا کوچاداوی پروفسور دکتر قدری یلدرم کن که مامۆستای زمانی کوردی نویسکار و اندام بری پارلمنتو ترکیه جالی هدفی و بوده افکار ما صدق قرن دیش دیار بکری پاوی که راستا خود زانیاریم دمه صدق قفدم تباش گریدای مجاری فرمو. بله قدری یلدرم مخابن ایرو کوچا داوی کرجوان قدری یلدرم براستی لباکور کردستان و ترکیه و شخصیت که گرینگش برکو اوشت شخصیت کو سایکو خدمتا بیژن کردی دا گل خباتن وی هجا و مثلا هنکو هم ریا چیکریا و هم جی ریا وکریا به تایبت جی یکمین زانینگه ها کو بشا کردی لحات وکرن به دست وی سرپرشتیاوی لارتوقیه بشا زاراوان کردی هات بو وکرن و دکانه وی بشجی او بو کل ترکیه او پنگاو وک شورش کی دهات بنا سکرن جبر کل ترکیه کرد و کردی وقت تند هات حسباندن هر چقاس به ناو بیژن دبن ناو پرزمانی و زمان جدا دا او بش هات به وکرنجی بشا کردولوژی کو یکم جال ترکیه هات وکرن د سال 2011 دا که 2014 و 15 دا جی یکم مزونان دا بو یکم بیژن درچونان دابو به سر دکانیا آنگو بریفبریا قدری یلدرم که ایرو کوچا داوی کرد قدری یلدرم دچار برفنبار دا جوان نخواشینا کرونا کتبو و نخواشینشی گلک گران در باز کرد 42 روز بیژن بود نخواشینه را تیکوشین دابو و تایبت پشتی 42 روزانجی بیژن روشاوی گران بو لی پشتی که مداخله کربون را بو سرخو و تقریبا بیژن مهکی بوجی باش بو روشاوی لی دروش برای به صدما کو خوینچی میجیویش بو نخوشخانه اکا تایبت یا دیاربکر هات و گواستن تایبت 23 و مهداد 23 آدار دا از بو نخوشخانه اکا تایبت یا دیاربکر هات را کرن اولوی درجی پشتی 3 روز هم بیژن تیکوشین جیانه دا لی دوی تیکوشین دا وی جاره بسر نکد و ده 62 سالی خدا جانه خوش دستا بیژن قدری یلدرم ده 5 سبات و سال 1959 دا لی دیاربکر هات یا دنه پروفسور بو پروفسور وجهکاری بو او لسر کردی جی براستی خباتن وی هجه هبو وکی بگوت یکم زانینگه ها بکردی آنگو بشا کردولوژی بدکانیاوی هات بو ذکر دیسا د سیاست کردی داشی خودی رولو باندور و لپارلمنتوی هم لسر کردی پیش نومه این کو دابو هم جی پاراستناوی اج بوکو زمان کردی لترکیه وقت ترکیب به زمانه کی وکف و وقت زمانه کی فربی به بکارانین گلک خباتن هجا مشاند حتی داویا عمر خوشی وقت حسکریه کی کردی وقت حسکریه کی ملت خو همکارم بیژن تکوشی نکتا لی به تایبت وی 4-5 ماه وی 3 ماه داوی دجیاناوی دا روشکه گلک خطرناک وکی بگوت د چاره برفنبار 2020 دا اجبر کرونا او نخواشینه جی گران در باز که و نخواشی ام بیژن فی کریزاهانه آنگو خوینچوینا میجیوی علاقوی بوی هیتونه او هیچ وک ام بیژن زانستی نهات یا پشتراز کرن لی جوان تشتکی هیا کو قدری یلدرم د سال 2012 دا جی ام بیژن کریزه کی وها آنگو دیسا خوین لمیجیوی دخل وی چاخه وی خلاص دکن هم بیژن دست کاریا زانست آنگویا طبه بسر دکوه و قدری یلدرم ودگرینن سر تندرستیاوی لیوی جاره هم بیژن هم تندرستکار هم دکتر و بجیش هم جی قدری یلدرم بسر نکتن لی قدری یلدرم براستی همکارم بیژن لباکور و ترکیه ریچکی چیکریه به تایبت جبو ملت کرد به تایبت جبو بیژن هم مردینه هم دیار بکره کو گله خباتا کریا د پارتیا دموکراتیک آگلان HDP داجی پارلمانتری کربو به تایبت دو سردم بریان ها کو بیژن 27مین سردم تیگوتن لپارلمانتو ترکیه و دمیجی خباتن هجال و پارلمانتو جی بیژن گهاند بو و به آخافتنه خوین کردی به
پیشنیارên xwe yên aqlê zanistî li Bakur û Tirkiyeyê dihat zanîn ku em bêjin li gor heq û li gor hem mafên navneteweyî gerdûnî hem jî dad û dadwerî parastina mafê gelê Kurd dikir, mafê Kurdî dikir bi taybetî li ser Kurdî pir dil nîgar bû, pir em bêjin hezkiriyekî hezkirineka wî ya mezin hebû ku îro bi sedan telebe bi em bêjin ew beşa ku wî vekiriye û li zanîngehê din ku pêşengiyê wî kir û zanîngehê din hatine vekirin hem mamosteyên Kurdî ji wê derê derdiçin. Ev tişî ji bo paşeroja milletê Kurd gelek girîng tê nirxandin ew nirxê Kurda ew em bêjin hêjayê ku gelek xebat li ser Kurdî û em bêjin nasnameya Kurdî zimanê Kurdî xebatên hêja kirbû Profesör Doktor Kadrî Yıldırım îro teqrîben di saet 5:30 da çû ser dîlovaniya xwe niha em li Goristana Yenîköy'ya Diyarbekir'e ku em bêjin Mehmet Uzun li vê derê defin kiriye û wek wî gelek em bêjin kesên ku nirxên ku hatine defin kirin li vê goristanê ne îro Kadrî Yıldırım jî dibe mêvanê wan ji van û em jî dişopînin bi rastî em çi ji bo Kadrî Yıldırım bêkirin ew kedakûî de ji bo ew ê belkî ciyê wî negre lê Kadrî Yıldırım bi qedra qedirgirtinê nihatê oxirkirin li vê derê li gel malbat û em bêjin xizmên wî gelek em bêjin nivîskar û rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd jî li vê derê amade ne ji bo ku em bêjin Kadrî Yıldırım rêwî bikin ber bi dîlovaniya wî va bibêjim û gotinê bidim te helbette li ser Kadrî Yıldırım merov dikare gelek tiştan bibêje lê herî dawiye êdî em hatine wê ew ê morga teqrîben 20